Evo, kupili smo se ovdje Nokia N82 i ja da malo nešto kažem o njoj. Znači, standardni, već ste imali sigurno priliku se susresti ili vidjeti ovaj telefon, tako da neću puno trabunjati o njemu, o njegovim specifikacijama. Znači, N82, vrlo je odličnog je oblika, nema grebanja, površina je ravna kad ga prislonite na uho ne grebe, tipkovnica identična kao kod serije N91. Znate da posjeduje jako jak flash, 5 megapikselnu kameru sa autofokusom i zaštitom za leću. Razlog zašto snimam ovaj video je taj što u paketu dobivate TV kabel s njim, jer telefon posjeduje TV izlaz. Znači spoji se ovdje na 3,5 mm jack za slušalice, koji sam ja evo trenutno spojio. Standardi, znači imamo crvenu, bijelu i žuti, spojite na televiziju i možete sve producirati. Evo, zato sam tu da sad pokažem kako je to jednostavno. Znači telefon, ovdje imamo ovu ikonu na televiziju, evo ga. Ovdje imamo ovu ikonu da je spojen na televiziju. Ova veza je internet, znači ova je TV. Telefon radi na Symbian S60 Third Edition, što vjerojatno znate, ima utor za microSD karticu, unutra sam stavio karticu od 8 GB, jer ima dobru kameru, dobru kvalitetu videa, od 30 sličica u sekundi, 640, 480, fotografije u mraku radi odlično, pomoću jakog flasha, Xenon flasha. Samo da pokažem da je unutra 8 GB, to je to. Evo toliko. Znači sad ću vam malo pokazati kako je to jednostavno kad je telefon spojen, znači ima akcelerometar, spojen na televiziju, koliko možete vremena i koja je to zabava za po doma. Evo idemo u multimediju, uzet ćemo malo YouTube da vidimo kako se vidi, ovo je program Mobitube-a. Idemo u Popular Clips, All Time, sad se spaja na internet. Znači telefon posjeduje bežičnu Wi-Fi mrežu, tako da je moguće se spojiti na kućni router, gradski router ili kako ga lovite od nekog susjeda pa mu kradite internet. Odabrat ćemo neki video, evo možemo to sad da ne gubimo puno vremena, da ne listamo. Znači što ide na telefonu ide i na TV-u. Evo ovo je 107 ekran i vidi se savršena je slika, nema nikakvog trzanja, micanja. Vidite kako se lijepo može vidjeti. Ja sam trenutno zvuk stišao, da se pojačao bi se čula muzika. Ali onda ne biste mene čuli. Ovo biti možda i bolje. Bolje gledati ove lijepe ženske. Sad ćemo to prekinuti. Idemo malo na, evo imamo Google Maps, isto možemo listati. A možemo isto ga okrenuti, to ide preko cijelog ekrana. Evo Hrvatska kaže, znači možete zoomirati, odzoomirati. Standardno. Znači ako putujete negdje, dosta korisna aplikacija. A na televiziji, kao što vidite, se vidi odlično sve. Dobro, idemo dalje. Sad ćemo da vidimo malo šta kaže internet. Izlaz ćemo napraviti da idemo, vjerojatno sam ja bio na internetu. Idemo na Google, evo ukucat ćemo Nokia N82, traži, telefon znači posjeduje Wi-Fi, ima jak signal, užasno jak, tako da ćete uhvatiti neke rutere 50 metara udaljene bez problema. Tipično sam se iznenadio kod ovog telefona da ima tako jak signal. Može se listati. Stvarno čitljiva, odlična fotografija, odličnu sliku baca na televiziju. Odličnu, evo, kao što se vidi.
Fotografije izgledaju stvarno odlično. Opet u landscape mode. Sad ćemo odavdje izaći. Da nam to ne treba, ali što i mene zanima, ja nisam još pokretao, evo vidjet ćemo kako grafika izgleda posjedu N-Gage igre, pošto je N-serija. Da vidimo kako to izgleda. Kako se dobro vidi, Ovo je stvarno odlično, evo, čak možete igre igrat. Ovo je samo demo uključen bio, ali morate kupiti cijeli ili skinuti s interneta. Odlično se vidi, odlično. Oduševljen sam. Evo, zabava za igranje isto. Galeriju možete, znači, apsolutno sve, a možete i tekstualne poruke čitati. Evo, ovo je fotografija snimljena sa Nokijom, odlično se vidi preko cijelog ekrana. Video koji snimite preko dana ili ste na godišnjim ili bilo gdje možete pregledavati na velikom ekranu. Ako nećete na kompjuteru ili na telefonu. I oduševit ćete se, vjerujte mi. Idemo van. Evo, samo toliko sam htio naznačiti koja je funkcionalnost ovog TV izlaza i kako može biti zabavno. Baterija ima dosta jako, 1050 mAh, tako da ćete se nauživati. Toliko je od mene i od Nokije.